मरोइबा पाउ पिजरी SIR तौरगा हाउस लिस्ट आउट ओइरबा मतुंगदा सेंसस तौगदबना मतम खरा वाटकदबा माली हाइना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना फोंदोखरे Ukhrul district ke Sangkai village mapadagi kukisingna phajinkiba mioi kunga mathoi ngasi ayuk litan police station da tek takai dana sinarakre State asigi tongan mafam dagi security force na bom yauna khulai kaya pagat pangamkre Amadi Indo-Myanmar border fencing khabagi thabak asida akan bamidyan changbinaba MPs election basana jawbuna parliament ta phongdokre Kurumzari MAMI TV na sandok chaba Manipuri pau midyan tabiri pepum namapu nirupama mutum na taram na ukjari pau sandok na pizari Special Intensive Revision SIR तौरगा House List Out ओइरबा मतुंगदा Census तौगदबना मातम खरा वाटकदबा माली हाइना Chief Minister वाई खेमचाना फोंदोखरे वाफम असि State Assembly के Budget Session के ngarang khumni janba numita Discussion on Demand for Grant 2026 खनबदा Opposition के Congress MLA के मेगा चंद्रना कट मोशन थांगत लदुना हंगलकपा वाहंगी पाउखुम ओइना Chief Minister खेमचाना फोंदोखिबनी Census asidi normal proceeding ni India government ki khongthang asida lali chumi khanabada thoidongna mathau taroi IDP sing mayumda hanjil halaba matungda census phajana tausi haiba adu knowledge thamjile haina Chief Minister na makha na phungdokhe Ukhrul district ke Sangkai village mapadagi kuki singna phajin khiba mioi kunga mathoi ngasi ayuk litan police station da tek takai dina sinarak rehari thajaba yaba pawama gi matung ina nupi manga nupa taraga taruk punna mioi kunga mathoi ase ngasi ayuk angan bada litan police station da sinarak khibani haire makhoi bu tangkhul gi CSO singna Ukhrul gi deputy commissioner amadi SP yauna oklaba matung tangkhul Nagaland ge office da imung manung ge mioi singda sinakhe adom oina mang makhoi na tongkhiba car ani amadi mioi kunga mathoi asige mobile phone hojik phawgi oina de sinarakri haina pawsina makatare ningsing bayabadi fakhiba mioi sing asi asoi angam yaudana thadokhanana ba tangkhul Nagalong na Chief Minister Wai Khemchan gi pungning chingsin khraba matungda mara leijadaba micham miyam sing fakhiba thodok adu Chief Minister Wai Khemchan na yamna kanna yaningdaba phungdokhiba leikrabani haire Fajin kriba mioi sing adu mioi bagi minungsi yengduna athuba matamda thadorakna ba Chief Minister na appeal tawkhibasu leikre haire State asigi tongan mafam dagi security force na bom yauna khulai kaya phagat bangam kre haide police ki pawma ge matung ina security force na Churchandpur district ke Sangai Kot police station ge manung chanalai baji songal village tagi yamlaba khulai kaya phagat bangam kre haide phagalaba khulai sing antudi country made ball action SBBL caliber rifle ahum magazine amaga loina country made ball action 303 caliber rifle ama magazine amaga loina country made 9mm caliber pistol ama pampi ama local made rocket shell taruk amade stun grenade ani ni hairi amaromda security force na Thobal district ki Nongpok Sengmai police station gi manung chana leiba Kwarok Maring Chingkhong dage khulai kaya phagat pangam kre haire phagalaba khulai sing adudi magazine yawba AK rifle ama lathot gun ama SBBL gun ani 36 HE hand grenade ama grenade ahum detonator ani 7.62 mm gi maru tara helmet ani amadi BP base amani haire Hauzik Sathariba Parliament ke budget session asige ngarang phamkhiba mifamda Manipur gi Rajya Sabha ge MP Laisemba Sana Jawba na
इंडो म्यांमार बॉर्डर के मणिपुर सेक्टर दा खारिबा बॉर्डर फेंसिंग के सरुक खरदा लमहेन तुहेन सिंगना यामना तोइना कक्थटपा थुदेकपा अमदि बोम पोखाई हंदुना अमांग अता थोखन बसिंग असिदगी सेंटर ने यंगसिनबिनबा तकसिनख्रे मिफम अदुदा महागना मखा ताना फोंदोखि इंडिया ना किलोमीटर लिसिंग अमागा चात्रुका निफुगा हुमदोई सांगबा बॉर्डर म्यांमार गा लोनई मसी मरुओइना मणिपुर अरुणाचल प्रदेश नागालैंड अमदि मिजोराम दनी सेंटर ना कुमजा लिसिंग अनिगा कुनगा मरीगे सेप्टेम्बर फावबदा पुन्ना किलोमीटर कुंथ्रा गे बॉर्डर फेंसिंग खाबा लोइख्रे लोनना फ्री मूवमेंट रिजिम सु लोकथोख्रे अदुबु लाइबक थिबा अमना हाइरिबा बॉर्डर फेंसिंग असे लमहेन तुहेन बसिंगना यामना तोइना कक्थटपा अमदि थुगा यानखाइरंबगी पाउ लेरे ममांग चेही के दिसंबर दा चांदेल मयादा खाबा योट की फेंसिंग अनिरक हन्ना कक्थटख्रे हाइरे चप मानव मओंगदा थौदोक असे अगस्त थादसु टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट दा थोख्रे लोइनना फेंसिंग खाबदा सिजिनबा खुसु खुलाई खरसु हुरान खिबगी पाउ लेकी हाइरे चेही सिगे हौखिबा जनवरी दा पुन्ना मीटर 450 सांगदबा योट की पोल निफुगा तरेसु साथीना अमांग अता थोहलम की हाइरे लोइनना हौखिबा फेब्रुवारी थादा टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट ता आईईडी 13 अमसु फंगबंगमखि हाइरिबा थवोंग सिंग असि नेशनल सिक्युरिटी दा चाउना सिंगना बनी मरम अदुना सेंटर लेंगाकना हिरम असिदा अकनबा मित्यंग चंगबिनबा लैशेंबा सना जावना हाउस की पुकनिंग चिंगसिनखि पाउगी मरक थना अटेन ब्रेक अमा लोमिनिसे इबे मकी गनो थाजब थमो सिगी यमसे एक्सटेट टीएमटी ना चेक्सन ना लाक्सिलगा थमखबनी ने तदरंग से जुहा हबगा अमत कीदरबो असुमना मयामना मचलबो नाप्शन दुगुम मसिगी युमसिबु असोयंगान कोकदबतगी एक्सटेट टीएमटी ना नापसेली एक्सटेट टीएमटी जोर हाबति ngakokna na basemani German technology sinabana concrete ka tokna tinaba matamda babang amuk hena angle adli extract TMT strength is in the quick
All Manipur Dialysis Patient Association Waphong Kharat Thamjari Madudi KCP PWG MC Unification Itin Inausingna Haukiba Mars ke Tang Mapan Ningthokaba Numita Tongan ba News Agencies Singda Thorakiba Pau Amada Langol the Leiba Siza Hospital and Research Institute Asibo Pung Nimpunipan Manungda total shutdown Tawgadabani Haina KCP PWG MC Unification Apungdokiba Adu Lub Asigi Itin Inausingna Dialysis Patient Singidamak amade critical oiba anaba singidamak khalaga phireb adu athuba matamda handokpiyu haina All Manipur Dialysis Patient Association ki maikaidagi phongdorogli Jerol asina makha taragli madude hojik siza hospital da Manipur amade central government ki health scheme gi habadi CMHT amadi PMJAY card ki makhada patient jamri ki mathakta dialysis tatharibani dialysis tawba haibasitabu karigumba nongma hek dialysis tawhodabada patient singdo asuki mate khudong thiba nanghangadoribani maru aina siba phawba yawgadoribani maram aduna athuba matamda KCP PWG MC Unification ge isin inaw singi firep adu athubada handok piyu loinana matungda asigumba athingba ase ana layeng sang hospital singda tawbigan haina apil tawrakli Manipur Police Control Room na thadorokpa cherol amagi matung ina National Highway 37 Imphal Jiribam lambida lamdamasi gi tangai fadana nongmada changdaba yadraba pochai puduna lakpa gari janiga yankhai ga mapan hariba lambi asida apan bayawduna pusilakre makhata na pochai pusilakpada khudong thiba thoktana bagi damak jingnaningai oiba mafam singda security force na akan section thorang sing lokhatke Manipur district pumna makta pamdaba thokdok thoktana bagi damak jing amasung tamda punna checkpoint chamaga tara taruk hangduna achat awok sing check jathaki haire Security Force amadi Forest Department na punna khusham na duna Churchanpur district ke Sangai Court Police Station ke manung chana leiba haupi mollenda lam ekar taruk lom da tharamba popi pami sing yan thatuna manghan kre haire Security Force na state asige tongan ba mafam dege aina thingkraba lalhaulup ahum gi kedar ahum phagat pangam kre haire Manipur Police Control Room na thadorok pacherol amagi matung ina KCP nongdren khombagi active kedar ama Bisnupur district ke Nambol Police Station ki manung chanalai ba Chanura Bazar dege phare haire farba mioi adudi naurem yaifaba sing Elias Kaipa Jaikun Imphal East ke Sarauthel Pangai dagini haire Security Force na RPF PLA ge active cadre amasu mayum dagi fare haire farba mioi adudi Koijam Chanatomba Singh Jehi Kuntra ga mapan Assam ge Shilchar Baskandi dagine hojingna Kakching district ke Wabagai Kadajet maning lekai da leibani haire mangon dagi 303 ge maru
Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar Lauthoknanaba sign khomduna Parliament puthoknanaba khongthang yanakre Paugi likun amagi matung ina khongthang asi CEC na office paibada achan mirai naina thabak tawi haina maral siduna chatharaki bani haire notice asi Lok Sabha amade Rajya Sabha animakta pishalaba yai awangba thakdagi phangba paw amagi matung ina CEC के मथक्ता मराल तरेट सिरी हाइरे मसी इलेक्शन के मरी लेनबा ओइदबा थबक तौरकपगे थिजिन हुमजिन बदा CEC ना ऑफिस पाइबदा अचान मिराई नाय अमदे खाइबुंग ताहन्नबगे थबक तौवी हाइबा वाफम सिंगसु यावरी हाइरे अरोइबदा मरोइबा पाउमुहना पिजरी SIR तौरगा हाउस लिस्ट आउट ओइरबा मतुंगदा सेंसस तौगदबना मतम खरा वाटकदबा माली हाइना चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना फोंदोखरे उखरुल डिस्ट्रिक्ट के संकाई विलेज मापादगी कुकी सिंगना फाजिन की बमियोय कुनगा माथोय ngasi ayuk लिटान पुलिस स्टेशन दा टेक तकादना सिनरखरे स्टेट असी के तोंगान तोंगान मफम दगी सिक्योरिटी फोर्स ना बम यावना खुलाई कया पागत पंगमख्रे अमदी इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग खाबगी थबक असिदा अकनबा मियंग चंगबिननबा MP इलेक्शन बा सना जावना पार्लियामेंट ता फुंदुखरे हौजिके ओइनादी ममी टीवी ना संदोक चबा मणिपुरी पाउ मतंग असदा लोइसनजरी मखाताबा पाउगिदमक मिरेंग तादुना लेबियो।